Awan aragragsak, riknam kantoy riknak, nagbanagmat laeng, daydi ayan ayat, inagtagibita, iti nabaybayag, inta sinalwadan, tapnon di mawaswas, daytoy tinapili, aldaw napnuan gasat, apan nakatungpal, di arapaak, karikan sa pata, adin tumaumag, tinagsining galut, igkarkawar ni ayat, agragsaktan nga ruta intadanggayan, aldaw kagasatan, mukwa mon to'y pusok kararuwag nrik na ingganat panungpalan, ikarkara nagtatiapuhan na marswangan innatasalwadan, pagaptunag na yung samit ni ayanayat, aldaw masangwanan. Yawat ko to'y bagik kararuwag kenrik nagkasiksikat dagaywan, pusok ti ikuta magraman to'y biyag kuwayat akapupudnuan, pagtinuligan tatirigan kenam ay ngayon tanto kalakaman, tagmay may sakan kat din tuwag sinauray kaanuman. Agragsaktan nga rutayin tadanggayan, aldaw kagasatan, pagwamon to'y pusok kararwag kenrik na ingganat panungpalan, ikarkararag tatiapuhan na marswanga innatasalwadan, tatapno nagnayon samit ni ayanayat, aldaw masangwanan. Yawat ko to'y bagik kararwag kenrik na kasiksikan ti agaywan, pusok ti ikuta magraman to'y biyag kuwayat akapupudnuan, pagbinuligan tatirigat kenam ay ngay tanto kalakaman, tagmay may satan kat din tuwag sinauray kaanuman, tagmay may satan kat din tuwag sinauray kaanuman.